the 25/9/2025 की cover Hindu cover analysis हौजरगेको अहम headline दा ले protestants deadly ministry blame activists को ले दा कोई कनो तानरी तो हाइदि statehood ने 6 schedule दा चंदबने तानबा मा दा अदि लेगी मोइगी इरांग मकन हौरी बना सराग हेंदना तवेको हाइदि लद्दाख तको state मा लद्दाख से यूनियन टेरिटरी बसे ओ state all for हलो अदुगा करी करी दोबा अदुगा 6 schedule से सना लोना मोइगी कहानी protest तौबदो यामना violent ओइरेको violent ओइरे यामना साथीरे को अदुगा security personnel याम सोए को सिस्ता अदो कहानी बीजेपी ना कांग्रेस ता ताइशले सिसि चेंजी की protest दिनते अदुगो बीजेपी ना कांग्रेस ना तहनबनी खतनी कायन को अदु मोइना तालिबा कनो स्टेटहुड सिदि होय आर्टिकल नंबर 370 लौथोकर कांदा स्टेटहुड पीदबिदा यूनियन टेरिटरी पी बसिमती कितंग फसबा वाले को बट तबदबो माना 6 शेड्यूल तालिसे कइनो 6 शेड्यूल हाइसे कइनो हाइसे आई तंग खजरम को 6 शेड्यूल हाइसे कइनो एंड 6 शेड्यूल दा करी 6 शेड्यूल से मोइना कदबगी तालिनो हाइबदो सो आई हाइजरके को 6 शेड्यूल हाइबदी कोइगी स्टेट खरा लई को स्टेट खरा लई लाइक आगे पॉलिटिकल क्लास तो सुदम कनो तवगदी यावरगदी ज्ञान तागनी सिगी 6 की 6 शेड्यूल से कइनो हारा कांदा 6 schedule status को 6 schedule status दा लेइबा पोचे कई कइनो 6 schedule status दा फंगबा हाइदि माना पीगदोइबा पोचे कई कइनो हाइदि दिंसिको आर्टिकल मंगोंदा यावरिसे आर्टिकल क्या नो 244 ने अदुगा 275 को सिसे करम स्टेट चनगिन स्टेट खरा खतनी को जिक सनरिसे 6 schedule सनरिसे करम करम ना हारा कांदा कोई आइना मेमिता हाना फाइको शॉर्टकट मेघालय को अदगी मिजोरम को मिजोरम त्रिपुरा अदुगा असम शॉर्टकट आइना सिगी मे जमलोरे टीगा एगा पुलपुलगा मे मी ता हाइना को आइना फाइव को सिसे सिगी मोगी स्टेट मरी से चना बोइदने को 6 शेड्यूल से कइनो हारा कनाना अथॉरिटी ओइनी की अथॉरिटी दी कनाना गवर्नर अथॉरिटी आइदि 6 शेड्यूल की स्टेटस पी बसे सिगी स्पेसिंग से पीने करम आर्टिकल की मखादा 244 2 गे एन 275 1 मखादा अदुगा अथॉरिटी मसिगी अथॉरिटी से आइदि मसि पीबगी अथॉरिटी से कनादा लई हारगदी गवर्नर द लई को नॉट स्टेट गवर्नमेंट की मखादा लई तेबा सिसे पी करन तारगदी करी करी नो मंगोंदा कनो तोरक्ते से हाइदि गवर्नर की फंक्शन चाइ ताइ को मागी फंक्शन से कई कइनो हारा कांदा क्वाइ फास्ट कदोबा creation or and reorganization सिमाना तौबा याय creation and reorganization हाबदी कइनो आइदि ngasai 6 schedule यारिबा सिगी मेघालय मिजोरम त्रिपुरा असम दा लेरिबा मीसिंग से सिगी अकोइगी काय हाइनी तोंगानबा बॉडी एमा को हाबदी खुदा मोइना हारसी ADC काइना लेबा को reorganization ADC आइदि कोइगी autonomous district council अमसुंग autonomous को regional council ने लेको सिजे कई नो क्रिएट तौदिसे ADC को ADC नत्र हारगना ARC हारिबा से क्रिएशन तौसे गवर्नर ना तौदने को क्रिएशन तौस हादि गवर्नर द पावर जो पी गिदने करम आर्टिकल मखादा 244 2 अमसुंग 275 के मखादा को अदुगा माना तौरते अपॉइंटमेंट हाबदी मसिगी मेंबर अपॉइंटमेंट तौबसु माना तौदोइनी को अदगी मोइना सेमापा लॉ से SNB बाय ताने साइन तौबसु माना तौदोइनी को अदगी लॉ की मतुमिना रूल सेमापदसु माना तौदोइनी गवर्नर ना को मागी रोज याम चाइ को अदगी करी एनुअलमेंट आइदि माना नसाई की करीगुंबा मोइना सेमाइबा लॉ दो करीगुंबा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन गा याना तारगदी मादा सस्पेंशन आइदि सस्पेंड तौबा याइबा लॉ दो को लॉ सस्पेंड तौबसु गवर्नर के खुता लई को अदगी डिसोल्यूशन आइदि करीगुंबा मेंबर सिंग दो मागी मेजॉरिटी फंगरबा नत्रगा चाही लोरपा मतमदा डिसॉल्व तौबा याइ हाबदी ADC दो को ADC मेंबर सिंग दो अदगी अपॉइंटिंग कमिटी आइदि नसाई की ADC मेंबर सिंग दो खनबगी कमिटी जिसु मसिना आइदि कनोजना सेम दोइने को 6 शेड्यूल की मखादा लेबा गवर्नर जिना सेम दोइने appointing commission यानी ना को गवर्नर की मथौ जाम चावरी को दि ADC सेम ADC मसु कनो सेम से नसागी ADC दो लाक्सिबो को ADC हाइसे कइनो autonomous district council or kari autonomous regional council सिसे अकोइ मणिपुर सु लैदि लैको मणिपुर की autonomous district council or मणिपुर की ARC नत्रगा ADC हाइबा से लैरगसु मणिपुर द लैरगसु मणिपुर की दी स्टेट गवर्नमेंट की मखादा लैबा अदुबो सिगी स्टेट सिंग लैबा 6 शेड्यूल लैबा जिंगसिदी कनोगी मखादा लैतेबा स्टेट गवर्नमेंट की मखादा लैतेबा खोइदा लैरिबा दुदी 5th शेड्यूल की मखादा लैबा कवेबा को अदुदुना अकोगी पावर जिदी अकोइ मणिपुर द लैरिबा नत्रगा तो नोटिस स्टेट सिंग से नतबदा लैबा सिंगसिदी अदुम कहाइनी यामना कनो तौदे भाइदी
government state government की मखादा लेते बा सिटी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इंडिपेंडेंट बॉडी अमगी टाइप ता लेबो को ADCRC से यंग को मेंबर क्या लेना ADCRC से कोई के मोई की स्टेट होम से सी स्टेट मरी से लेबी से मेंबर से 30 मेंबर्स ना सानी बको अया मैंने मैक्सिमम 30 मेंबर्स सानी बट तब तब बोडोलैंड टेरिटोरियल को बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को असम की से सिगिदी कोई की करी आदि मागिदी एक्सेप्शन होइना 46 मेंबर ले सिसे खंजो को आदि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दा मेंबर कुंठा लेगदम है अदु बोडोलैंड की को 46 लेबो को अदुगा सिगी मेंबर्स से अयामन इलेक्टेड तौरप मेंबर का तो ओइदोने मोस्टली इलेक्टेड को अदुगा गवर्नर ना कनो तबसु यावे नॉमिनेशन तौरपसु यावे को अदुबो अयामना इलेक्शन तौरगा तौरप गातनी मोइ जे चाही मंगा पुई को अदि लाइक सुमनगी कनो खगी स्टेट गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड नि को मोइ जे तौरिसे अदुगा बॉडी कॉर्पोरेट अदि कनो मसाना मसा से मसागी रूल सेमजबा मसागी कनो तौजबा चलाइनबा फाइनेंस फजना तौजनबा की खतम की खुदिमक लोइना मसागी मसाना तौजबा हाइ तारे को रूल कई का सेमजबा मसागी जानागदब माउंट अदुगा गवर्नर पिगतुनि नॉट अनदर वे अखोगी दिउ स्टेट गवर्नमेंट तौरिसे हाना पार्लियामेंट नत्रगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करबा रूल दु तौनैदना मोइगिना कदो हारा kan माइ मसा मसा बॉडी सेमिदुना मसा मसा की रूल सेमजदुनि अदुगा पावर माइ पावर हादि ADC अमसुंग ARC की पावर से याम यामे हादि लॉ मेकिंग बॉडी सु मान ओइ को यंगो लॉ मेकिंग बॉडी सु मान ओइ को खुदा मना हारसे आसाम दा ADC ले आसाम दा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल से ले 46 मेंबर तौरगा असी सिजे आसाम की होल आसाम की मागी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दुगा मानदे मागी तोंगाना लेबा लेजिस्लेटिव पावर मागी तोंगाना वोट तौजै मागी तोंगाना जुडिशियरी की जुडिशियल पावर लेजै को जुडिशियल पावर लेजै मागी तोंगाना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेजै को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेजै को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेजै अदुगा कदौ बाहर kana फाइनेंशियल पावर सु मागी तोंगाना लेजै को याम इन डेप ओइना दिसंग बट पावर से मसागी तोंगाना लेजबगिनि मासु बॉडी कॉर्पोरेट ना हारिसि को अदुदुना कदौ हार कांदा मसिसना मारा मोरा कांदा ADC मसुंग ARC से पूरा अखोगी वाही हार काना स्टेट विथिन स्टेट हाब मनी कनोदा अखोगी आसाम दा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल से स्टेट अमानुगी स्टैंड एक तौय अदुदुना आसाम स्टेट मनुंग दा लेबा बोडोलैंड स्टेट की मौंग तौदुनि हादि स्टेट अमगी फंक्शन तौरमनि को अदुदनि को अदुगा सिगा 5th शेड्यूल खेना बाय तार 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल खेना बदि मता ना हाय हाइजरंगे 6th शेड्यूल दा 5th शेड्यूल से याम थिने खेने 5th शेड्यूल दा दी कदौ हार कांदा कनो UPSC की ओइनादि याम हंगबो टॉपिक नि को 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल खेना बजा 6 शेड्यूल 6th शेड्यूल को सिलेस्टा कई दा खेना गिना हार कांदा मोदिदि 5th शेड्यूल सिदि स्टेट तरा मु खतंग दा हाइदि हिली स्टेट तरा मु खतंग दा चनरिबा 6th शेड्यूल सिदि कदौबा स्टेट मरी दो खतने ममा पनदिबा स्टेट मरी दो खतने अदगी मोगी ममिंग से ADC ने कौदेबो सिदि ट्राइब्स को ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को एडवाइजरी काउंसिल को ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से स्टेट लेजिस्लेचर की मखादा लेदिने मोइदि लेइतेबा मोगी ममिंग से ADC नत्रगा ARC हारगा से तौ कौ खंगरिबा मोइदि हाइदि एडवाइजरी होय तो एडवाइजरी हारे को हाइदि एडवाइजरी बॉडी ने जस्ट कोई क्या है साफन अबगे दमक स्टेट गवर्नमेंट दा एनओसी तौसी तौ मोइ तसिंग तसिंग पावर दि पाइजा देबि दको एडवाइजरी बॉडी ने मस बट तब सी ADC ARC 6 शेड्यूल दा लेबा ADC ARC दि प्रा स्टेट गवर्नमेंट की मखादागा अमता लेबनते मोइ मसा से रूल तौसबि बॉडी कॉर्पोरेट होय को अंडरस्टैंड तौनिना खले अदुगा मासे लिमिटेड अथॉरिटी होय हाबदि अथॉरिटी से स्टेट गवर्नमेंट की मखादा लेरमनिना अथॉरिटी याम लेतेबा को पावर याम लेतेबा मोइदि ऑटोनॉमी याम ले अदुनबो बोडोलैंड टेरिटोरियल कमिटी से ऑटोनोमस बोडोलैंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का है तो आना लेदिनी हाइबदि बॉडी ऑटोनोमस याम होय ग्रेटर ऑटोनोमी को ग्रेटर ऑटोनोमी को दुगा कइदौ हार कांदा सिदि गवर्नर पावर याम पाए को गवर्नर हैज एक्सटेंसिव पावर हैज एक्सटेंसिव को पावर अदुबो सिदि मोइना एक तौबसे कमाय तो हार कांदा ए स्टेट को स्टेट within a state amagi manang state ama leiba chak mane bisi pura ko to kai na ama ko sam thing na dabi to kai na leiba kita te leib 6 schedules yam sorry ko 6 schedules se sigi himba to provision me anu leibi but sik tang nei na resi ko isi ko yo ina ti so but kana na tali sin sai le kangku la ta ki mi sin sin tali sin kari no har gadi si sin 6 schedules se phang sin autonomous oina to ngana moigi kari marang ipi no hai tar gadi why hai tar gadi moigi tribal ki identity to ngasa na ba gini ko yani na अदगी नेक्स्ट वन न्यूज़ दा कोई हाई कोर्ट ना एक्स कॉर्प की कॉर्पोरेशन है निको प्ली टेक डाउन ऑर्डर प्ली दो हाइदि रिजेक्ट तौग्रे हाबनि को हाइदि कोई हाना ट्विटर दे लेरम ना हुजिकि एक्स ना कौग्रे दन को एलोन मस्क ना लोसलना अशी से हाई कोर्ट ना सुमाइना ऑर्डर हम तौयबा हाइदि मोइना प्ली थागले हाई कोर्ट करी प्ली नो हारा कांदा असागी हाइदि पंथिंग द थिंग बस
ko haidi nangi kano se x haiba platform je thakala mi amena thakala post kudi mak se adi government yani da yaw ta na di madu thing madu lokho kai na haiba adu do free oi jagi sine mai just x haidi twitter x ki corporation ai sai free oi jagi no di mai lokho do haira kanu hai na high court ta pli am tha high court na ya de ba this is balancing tawri ni nang na thakala po to phatta ba yaram ani phatta ba yaram do ko na ka chat ni ko ni koi balancing tawri ni hai ni ko se adu ni second suban news ta headline ko headline da yang first page ta India is mostly with Zelensky na Zelensky di Ukraine prime minister do mana prime minister president adi mana Ukraine gi president na India se muna bai wani ni Russia gi na Ukraine na hai Russia kano da India se akoi da support tawri ni hai mana muna bai wani ni ko atai di yare okay aduga page number 2 da self-styled government book for sexual harassment surveillance students yam sathi ko fattaba da mi ha memorial jam thi handa ram tan adagi page number 3 4 yang se ko 4 da yang se community groups says UP ban on cash-based release hit mobilization just the Dalit Gulzar Kurmi organization argued that the decision the marginalized communities execute more caste mayo phambagin ko adagi kind important oi de kashu important oi kashu yau de adagi Maharashtra ki three language policy Maharashtra ki three language policy yaning da bado adu duni ko celestial is language consultation panel tawse moi gida adi moi da smaina panel ama khalin kaliba karamba panel har kanda Narendra Yadav committee na panel ama khalin kale adu ki panel dum matung ina ko three language policy se ko national education policy ki three language policy se sana gum jana thiga lamane chana ro roin moi rai target ko ngasa ki panel du ka that kare ko dissolve tawre committee du ko so I pura against the national education policy ki mai di Maharashtra di moi Marathi phajana ngangai ko adu na Hindi adi three language policy se amtang explain tor ko three language policy se kaino ai ko gi three language policy ko national national education policy ki ko gi three language formula ai ko three language formula se haining se kaino ba three language formula na haining se ko gi ko okay three language policy se kaino haragadi ko gi language ahum hai tar ko mother language mother tongue ne ko gi mother tongue amadi social compulsory oi na tra ga na mafam du gi regional language amane ko si NEP se karam kana program na 2020 da phoki bani ko si ki 2020 da phoki three language ahum se tam ga da compulsory amana ka da ga kana another modern Indian language ko adu natra ayamana koi Hindi speaking da Hindi is no ko Hindi speaking state da adu buga Hindi speak tau da mafam hai tare ko adu da often Hindi is oina sise oina longai on Hindi in non Hindi speaking state ko speaking state Hindi speak tau da states in the ayamana Hindi is oina tahan doi number 2 so bugi number 3 so bugi na English moi ahum je अखोगी क्लास 1 दगिना 5 फावगी और 5 दगिना 10 फावगी मरंग दा लेबा एनी आईडी सिगी कनो लाइक तमकगी सिदा मोय होम जे तम से सिनि को थ्री कनो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ना हाइसे अदो महाराष्ट्र ना याद बनी महाराष्ट्र ना कई ना याद से हाइदी मोगी मदर टंग ओरिजिनल लैंग्वेज से कई नो मोगी मराठी जे तमिल को और मराठी जमा तम्मे अदु दुगा सिगी इंग्लिश जु तम्मे अदो अनि जे काफी रे कोई अतोपा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अतोपा मतम बै तमिङै मथौ तादे हिन्दी गुम जे तमिङै मथौ तादे सिने अंगांग यामना वाना बनी लैंग्वेज मैम खंसलगा kai kana doino लाइक तमदो ओइन फोकस पीसी सिने को अदु दुने अदुना महाराष्ट्र गवर्नमेंट याद से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला से याद नेक्स्ट अतोपा पाउ खरा अतोपा सु यावे दुबो डायरेक्ट कनो दला से एडिटोरियल दा editorial da laktringai da editorial da la si okay page number ko page number sida sama ga mo
पेज नंबर कनोगिदा एडिटोरियल लाट्रिंगदा पेज नंबर कनोगिदा मा याव इंपोर्टेंट खरा हाइदि हाइफेट पनबे याव हाइदा पेज नंबर 6 ता पेज नंबर 6 ता क्वाइ लास्ट कॉर्नर दा राइट साइड को कॉर्नर दा ड्राफ्ट यूजीसी सर्कुलर करिकुलम इज एन इंट्रूजन इनटू द यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी को यूनिवर्सिटी की मसागी ओइबे इंडिपेंडेंट ओइना लेजरबे यूनिवर्सिटी सिदा ड्राफ्ट यूजीसी हाइ तारे को यूजीसी ना पुथोरकपा को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ना पुथोरकपा अखोगी ड्राफ्ट करिकुलम अमा खक यावे को करिकुलम दो मदुदो यूनिवर्सिटी दा याम सोनिंगा यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी दा याम सोनिंगा ओदो पोनी माने से ड्राफ्ट तौरगा पुथोरे हाइरिबा करिकुलम से कइनो दो येंसे को it's it might be important ko adi draft toriba UGC na puthoi hariba draft tori hariba koi gi curriculum si maming se LOCF ko LOCF hai se kaino haragadi learning ko learning outcomes based curriculum framework ko framework haiba sigi LOCF haiba anoba UGC na puthoriba magi kano se haidi sise karino haragadi mana tawdu se kaino haragana shifting tawdu ne ba koi gi hana ko na toram se kaino content based ne content yang ge haidi para yam phari ge para yam pari ge lari haiba ade ka university da toram se research ko mataw se ko shifting focus se hana toram se kaino content based ko content based teaching lari yam tai ge ya ba adu du ne content based teaching ko sidagi kari dawa kari da change toba to ko student center angang jina haiba haitaba angang jina loksan bangam ba adu dugi student centric ai tare ko student centric outcome haide outcome puthokra ga di angang na hejana ta obe kana deba aduna angang da hejana aina student dugi outcome da yengaga student na loksan bangam do khatang takpi bai tare ko outcome oriented teaching hai tare oriented teaching angang da yam based tobas angang da yam based tobas si phatte ba angang do haide angang da thinking power sa handarak na bani si ni da sidai roma kano sidai napi kari romila thapar hai se ko haidi yamna phawa historian ama kan ko yamna phawa historian ama kan ni mana hai se angang jing se sigi curriculum ana wose sana tara ga angang jing se hai be hengala roi ko thinking process hengala roi haidi aruba thabak se paining roi angang jing da depend tora ga curriculum the same tara ga hai be hengala roi sini ko hai mana yani da phong to ni ko sigi LOCF se okay husipau di channel ribat yeng ase ko mai LOCF adagi editorial da se editorial da editorial se mix signal USA ka India ka gi mari do se lu tawre ko ano bo paung yaw de just kaino USA ka India ka se to se kamai to dino ha bi matang da jang yaw bani do para ka dum yin bio ano bo paung yaw kan dai hapchal ke global fleets I think ngarang gi golden fleets ai ko ngarang gi football gi Ballon d'Or phang gi sing to ni ko jidai da Sonia Gandhi gi India's mood boys it dictates with Palestine na editorial acho bong yawi masi gi editorial acho sida kaino India gi foreign policy se husi ka hala thaina le ram ko chi ka kam change to ga ha bi matang da ma ka palli adu dai kita haipet hai jarang ni ko fourth chu bada koi gi India gi foreign policy India's foreign policy kam yam change to ga da yin se ko India gi foreign policy se kari da depend to ya koi gi India gi foreign policy se depend to se koi gi constitution da ko article am khak yawi constitution da constitutionally article kari karam article na ha na article number 51 ko article number 51 DPSP ni ko se DPSP season hai se kaino koi gi promotion of international peace ko se objective resolution do yaw ni ko se objective resolution do koi gi international peace amasung security se si phangana ba hona bada koi se fazana hai thawak tawmina se na ko sida si article number 51 se ngasi degina decade ani hong ni mama nai ko before ko 2 or 3 decades ki mamanga akoi ki foreign policy se kamai taram ge akoi ki foreign policy se example loina mana pi beda akoi anti efforted oiram adi ayamana anti colonialist ai ko anti colonialist ko colonial ko imperial anti imperialistic ko imperialistic ai di mina ai leibak idealistic yam oiram colonial rules pamang de ba matam da adi ni ama country ama je hekta sonam sasin to ga pan ba natroga koi gi paisa pai ba country na paisa pai da country ot pa nei ba se pamam di ba ma 2 3 decades ma example loina koi gi je South Africa gi anti apartheid ki mai ok koi je lai di ko
apartheid khangam ani ko adegi Algeria gi independence so khoi se lep ki ko independence mangan da bani ka ko adegi Bangladesh su kay ani East Pakistan na le matamda Pakistan na yamna potpi gi dana ko adu do mana adi war to bi ra war da mateng pam bi ra ka do Bangladesh liberation to bi gi Bangladesh ni tam khang bi adegi Vietnam war da su ka do USA se mana adi USA se ka su pam gi de ko matam da adu Indian foreign policy se matam da smile le ram adu India husik le badi current stance se kamai to bi tasing mana se Indian foreign policy se smaina anti colonial anti imperialistic oram ba se husik change sama to bi kamai to gi do yeng se ko example oina thaina mamami da koi India se koi India gi stand hai tani ko stance ai di magi period to ko stands on Gaza Palestine war se ko Israel Palestine war se sigi matang da ma se adi Israel Palestine khanari jam kui re da ko adu duna sigi matang da ma se karam phile le kana ko adi one decade before adi decade amagi mamang di kamai tarami magi stance de-hyphenation policy na mataram de-hyphenation thangda de-hyphenation policy ai se ate kemna te koi gi policy se hyphen na ta koi gi mo wada ma le sida koi gi hyphen ma jing tar ga di either si choose to bani khangde si aduga si choose to ba or si choose to ba natraga si choose to ba either or ni ama choose ani ma choose to ba dia de hyphen hai se kai no hyphen ji function ji ba ko ado de-hyphenation hai tar ga si option ama choose to ba na ta na ko de-hyphenation de sida hai Israel natraga Palestine ji choose to ba na ta Israel choose to ga di Palestine choose to ba Palestine choose to ga di Israel choose ai di to ba adu mai na to ram ba hyphenation policy ko hyphen khara ga to policy ko adu bu husik decade amagi mama na to ram se keno de-hyphenation policy di keno India se independent oil India se ko independent oil bilateral ai di independent bilateral ka to ba bilateral engagement to adi ani makta Israel da su ka to ba bilateral engagement to ba ko on kari Israel da su koi gi engagement to ba kuna ba adagi Palestine da su bilateral policy thamba smaina torom ni de-hyphenation policies adubu ko October kano dagi di October 2023 October 2023 kai thoki Gaza da kanan Israel na la yana na ta ba hogi bese October 2023 din ko sida di kai do ga kan da koi gi politics dom da chena mai on chele real politica sina idealism hanadi akoi se mi gi peace ki matang da ko peace akoi foreign policy se international peace to focus to ni ko to ni kana idealism le mi hujikti ka dore nation interest to focus to ai gi nation ja hana power le mapan Israel na chumra Palestine na chumra ta ka ta de ai gi country se power lo re khal hujikti adu din ko ma hai se ai di prioritizing national interest si national interest ta hana focus to raga hadi magi idealism hadi international peace phangan da ni ka ha se torok ta hai tai mapung phana torok ta kitang change lak pai tai politics lom da hena change lak pai tai ko adu duna India gi stance oi re versus ko ning di kai no hanadi koi gi country se choose tong matam da achum chum da khalam me amadi aswan bado support to bi ko aswan bado akan man opi da tar ga aswan bado support to bi ba ko adu du ka dawe bilateral ani makta aswan bado akon bado so ani makta da ko relation ja pa ba tham bai tai ni gi phatana badi taw da ko adu ba husik ti ka dore real politics phagera pharoi ra ko phagera country ani da pudat na country ani pudat na bado country amana phagera country amana chungera country amana landera ai gi national interest so ka dawe tar ga di amadu da tawida support amda tawida ko aduga ka hani hujik tawri sine Russia ga Ukraine ga tawna war sida nag mai ga anima support tawde tawdabu Russia de ko oil leri sine ko gi national interest to hana man thara ga tawri sine US na hara ko ta da de ko adu ni ko next ki news ta ko gi editorial lere ko gi just a prince can reduce an Indian soul overall India se soul yam sa ba ba amani si articles an hai ko gi soul consumption se 8 to 11 grams oi ko per day 8 to 11 grams se chai WHO na ko gi thum gi limit se smaina thamam ni WHO na thamam ni ko gi India gi soul consumption se asukematic wang ko soul consumption se 8 to 11 grams ne per day ko ado WHO na recommend to the ko je sa akon sa ga 5 to 8 gram ne utar ga di ko je salt yam sa ba le ba oi re da ko adu na ma hypertension gumba adu salt ki problem ya ma thola kani sin ko ma hai ni se siga article adum ba re yin yo
yam exam join yam no ba id informative oi ko tin natre next news ta yeng ko next news kari lege na next news ta ko gi kano le se follow the rain not the calendar to flight floods ko se je flood yam tori dana ko ko gi kolkata da su je kare flood yam tori dana ko urban area da asida tori se kaino kan ko gi ma hai se kaino se follow the rain not the calendar to flight floods ko gi flood monsoon lak tore hai na monsoon lak tore ni section tharang lo ba adu na ta monsoon lak tore ni section tharang lo ba na ta rain je follow ta bai ta haidi nong tarakpa matamda chokka tharangse nong tarakpa matamda tawgada thabak singse hala mangtong na wat ngai digi nong tarakpa matamda kuigi kai haini si nong se hena tarak targa hujik se loina mang nong se hena tare urban areas all india ko mada flat thoi man je kai no nong je pung numin ni humni changna taga da nong je pung ani hum da pula pula tasal do tasal ga flat se kuda kuda thon mane asi jina haidi politician sing jina munchun la kan sanjan do lambian thong sanjan do ku kari kara ha pa khot pa taw do adu ma taw do adu taw do shorpudi si articles in haisi ko adu taw do shorpudi long term policy ni yenga aidi amuhana thumak kana bagi mo semena paisi ni ko mais pargi ni ko important aidi yam pa no ojre nei do kan taw jana sida the personality rights and amaka text and context page number 12 ta yarame sigi personality rights so happy yengam se ko ami ade masigi se ko rai bachchan ko amitabh bachchan kana aishwarya rai bachchan gi amachun abhishek bachchan gi magi photos in se lotho kan na tai cha de video da ko ade mogi picture mogi mamai se lotho ga mogi mamai se masala ga na tai cha de video da ade ya to ka ade paisa ta me ya mo sijin na bagi ni ko sida sida personality right se kaino happy yang ho se ko personality right se kaino what actually is personality right ko personality right se kaino ha personality rights ko personality rights hai taragadi akoina mi amagi kudamai hairse koigi individual personas protection of individual persona protection of individual persona mi amagi personality se kudamai hairkanda aigi personality se kaino aigi personality se aigi khonjel aigi mai aigi happy pot hai tare ko aigi magi body features tani khangde aigi ming ko aigi voice aigi signature aduga aigi likeness masigi ba personal mayam jikse protect toba from karai degi protect toba from being commercially used mi amana commercially exploit tawtringai da commercially pasa ta malon da aigi signature natraga aigi video natraga aigi voice natraga aigi aibu manba natraga aigi image kudi makse sizinagi mai tare mi amana aigi paisa tan ba hiram lom da sizinagi ba masise yadaba haibani personality right is yadaba thing ba is ko aigi ming sisina da mi atopa mana aigi ming da paisa ta le min khalase adu su yadre aigi voice sisina da mi atopa mana paisa ta le min khalase ne phatta ba do igara pha ba do igara adu su yade signature sina da yade line adu jing do anta yade legally adu jing do karai da thing ge hare ga legal framework de yeng se ko ma personality law se karai di makha da le ga hare ga ko gi article number 21 ko right to privacy ko right to privacy ki makhada lay ko natra haga right to dignity aigi isagi value khanga ting bai ta right to dignity ko si article number 21 ki makhada lo yaw de ni ko magi scope ta adagi copyright act kaina lay copyright act so aigi tawjariba aina namjariba aigi sound natraga aigi kano singse section amina copy tawdana ba thamba ko copyright act natra haga trademark aigi kaino ni atopa na aigi marks hai tare ko adu ko decision abi ada thingba 1999 sisina personality framework sigi magi legal framework ne ko adada man ani se kaino kanda hojiki naturally koi gi kai hani personality right freedom of speech ga balance amadi tawam change ko we need balancing ko balancing between koina ngang tawba yare na pang tawba phatte ba ko personality habam le mi gi personality da sofa mi gi image da sofa poche personality right da sofa poche ngangning haidana su pangang ngang ya de haidi versus freedom of expression ai ngonda freedom of expression lay na ekta pangang ngang ba mi gi personality soka da ai mi gi image soka da ko tin ngang da ba phai si se article number karam da yawi 191A da yawi ko si sina ngasai gi freedom of expression ni ko masida court ki case me amam palle adu pathok pa ko court ki case ndo pha ba ai adu bo pai khan ne di am important oi de khan ba de ai adu do isalam i ra ko personality right lai concern sara lai concern sari kaino music problem je kaino ara de ko gi ai je am sa kana sakhali na am thu na ni ko man ai na sakhali se jo concern se si su concern amagi matung ile ba generative ai ko gi video se any video se kai hai ni ai gi sak yawa video se adu chema ya generative ai se
ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕ ꯀꯣ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯇꯧꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯔꯤꯚꯔꯁ ꯄꯣꯔꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯍꯟꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯍꯥꯔꯠ ꯇꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕ ꯑꯃ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯃꯤ 10 ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯁꯥꯎꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯖयशंकरꯅ ꯂꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 14 ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯅꯝꯕꯣꯜꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯅꯦꯛꯁ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 15ꯗꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯀꯣ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 7ꯗꯁꯨ 16ꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣ ꯇꯦꯀꯔ ꯌꯦꯠ ꯐꯣꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯣ ꯇꯦꯀꯔ ꯌꯦꯠ ꯐꯣꯔ EV ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯁꯤꯒꯤ EV ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ 8 ꯁꯨꯕꯗ SPMEPCI ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯐꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯀꯣ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯐꯣꯔ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯑꯣꯐ इलेक्ट्रिक ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯀꯥꯔꯁ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯞꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯥꯔ ꯁꯥꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯗ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝ ꯌꯦꯅꯈꯥꯁꯤꯗ ꯁꯥꯕꯤꯔ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯔꯥꯗꯣ ꯍꯟꯊꯕꯤꯔꯒꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯐꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯗꯤ ꯇꯣꯡꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭रोग्राꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯔꯗꯣ ꯁꯥꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ EVꯗꯣ ꯁꯥꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯍꯩꯍꯧꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆरिꯡ ꯑꯣꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭रिक ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯁ ꯀꯣ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯀꯥꯔꯁ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯥꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯇꯦꯁ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯇꯦꯁꯂꯥ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭रिक ꯀꯥꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯇꯦꯁꯂꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯌꯦꯡꯒꯦꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯐꯖꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯌꯥꯎꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯄꯥꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ